السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان مي عزيز امل و برنامه خدا بحثا عبادت بکن. اف بحثا کو امی بخوینن در رساله نور ده در پیواس یمین ده در باسبه. پیواس یمین بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا. اف بحث تفسيرا في آياته خدا تعالى دو قرآن كريم ده بيجي يا أيها الناس اعبدوا، يعني قل إنسانا عبادت بكن. اگر دخوازی زانه بی عبادت چقاس تجارتك و سعادتك آمازنه، فسق و سفاحت چقاس خسارت و هلاکتك زیده لوه چیروکا گنکا تمثیلی نظر که گوه بده. تماشاوان عزیز ویگال ورده دیسا چیروکه کا تمثیلی ہے. امی بخیرا و چیروکه بوسیلا و چیروکه امی فهم بکن کو عبادت چقاس تجارتك و سعادتك مازنه. يعني ريا عبادته ريا تجارتك مازنه، مرف كارك مازن شخوره دكره و ريا سعادته، ريا فسق و سفاحته، ريا گناجي لورد زرارك مازن هي و ريا هلاكته. جبوي كو ام في حقيقته فهم بكن پیشي امل في چيروك ورنن پشت راجي امي داگرن حقيقته قد حقيقته ده او چيروك او مروی ناوا چیروکه ده لوی جیانا me لوی حیاتا me کاکینه او مسئله کو درباست بن کاچنه. وقتی که دو عسکر به قصد باجارک دور امر گرتن به هفره مشیان. دحب عسکر امر ددن وانیکا هر دو به هفره درتن اهارنا باجارکی دور به هفره دمشن. پشت دم و دمستانه کی ریلوان بود دو آلی. پشتی کو دم و دمستانه کی چون او ریا کو تیده دچن شوان ره دبه دالی. ریبره کی لوی دره پیدا بو شوان ره گو تام لستره وی ری او کوره دبه دالی ریبرک لوری هی جوان ره دبیجه اف ریا ملی راسته دگل ریکی بیزراره جده ریویان نهیوی کار و راحتی کی مازن دبینن او ریبر جوان ره دبیجه اف ریا ملی راسته دیگل ریکا بیزراره اوه کو لورد هاره او رویه بکوه وی ملی لورد تزرار نابینه و جده رویان نهیویشی کار و راحتیه که مازن دبینن. هما دیسا و ریبر دبیجه هما او ریا ملی چپه ریکی بیفیده و جده رویان نهیوی زرار دبینن. او ریا ملی چپه جی ریکا بیفیده تفیده تیده تنه و او رویه کلوه ریده دچنجی جدها نه زراری دبینن. دناف هر دو ریان ده بکن و هم درجی نکاری تو قد فرقه کی لوه داره ببیجی. لی صرف فرقه کی هی کو دناف هر دو ریا ده جی بدرجیایی و تفرق تنه. لی صرف فرقه کی هی کو او رویه ملی چپه قا چه فرقه دناوا هر دو ریاده او رویه ملی چپه به انتظامو به حکمتو به حقیبه به سیلحه به تقیبه سویکی کی دسر راحتی کی دروین دبینه اوی کو هارا ملی چپه لوی رید انتظام تنه سیلح تنه حکمت تنه اوی کو هارا ویره وصل برچع وکاکو سویکیه کاوی هی چما چمکی راناجه سیلحه düzen tine intizam tine وکاکو راحت به لبله راحتیه که دروین دبینه لوی ریده قاسه کدن امی بحث بکن که چما او راحتیه که دروینه هما او رویه ملی راسته ای بربنده انتظام عسکریه حوجه هبانه کی جو خلاصات عام طجه حوجه کو اوی کو دچه ملی راسته جی مجبوره کو هبانه کی چنطه کی طجه خوارن چار حقوق گرانیاویه بگره باب ملی خواه هم مجبوره سیلحه کی میریه کملی سردست همو دجمنی ده حقوق گرانیاویه بگره تیخه دسته خواه او ریا ملی راست جی انتظام لورده انتظام عسکریه حقوق انتظام که دلاله و اوه هاره ملی راست جی او روی او عسکر مجبوره کو چار حقوق گرانی او چانتا چار حقوق گرانیاویه طجه خوارنه طجه طعامه گره باویه پشتا خواه و سیلحه که میری کملی کو کیجان نیار آنجی چیته کی بزرار وره پیشیه او سیلح سردست وانه گره وی سیلحه جی گرانیا وی سیلحه جی مجبور وی سیلحه جی بخوره بوه او مروه ریشیناس جوان ریا راسته و ریا چپه
جوان رد بيجه پشتره او هر دو نفر دما شیرت وی ذات ریشینا سح دکن او مروی باختیار او مروی باقل ریا راست تقیب دکه دمشه ریتلکی گرانی چند کیلوگرانی داوه ناوا ملی خواه فقط قلب و روحی وی یه چند هزار ریتل ترس و منتی خلاص به اره بلکی بدناوینا که بچکی گرانی هلدکه لبل قلب و روحی که یه چند هزار ریتل گرانی ترس و منت خلاص به هما او نفر تعالی رشدن او بیاقل عسکریه ترک دکه ناخوازه تابع انتظام ببه لمله چپه دمشه جسم و بدناوی اگر چه جریتل گرانی خلاص به فراستی الورده سیلح تنه چانتا تنه اف جسماوی بدناوی ناکه جه چند کیلو گرانی خلاص به لقلبوی دبن چند هزار ریتل منتی ده روحوی دبن ترس و خوف و ذلتی ده به حد و به حساب تی عجکاندن چما تماشوانی هجا لورا کی وره پیشیه نکاره چتکی جوان را بیجه تسیل حاوی ناکه تنه جه هر کسی جه هر تشتی ده ترسه وقتی که تی بوه برچی بوه چوا بخو ancak parsekiya xelkê bike parsekiye bike ancak karavan ihtiyacı xwe bîne ijlewma çıqasî bedena wî rehet be ji wê giraniyê xilas bûbe jî lêbelê qelbê wî nake ruhê wî nake dibin hezar rîtil minnet de dibin hezar tirs û xewfî de tê ecikandin hem dibe parsekê her kesî hem ji her tiştî ji her hadîseyî ditirse bu wî şeklî dimeşe diçe heta digîje mehellê maqsûda xwe bu halî bu şeklî dimeşe heta ku diçe digîje ku ew bajarê dixwest hara bigîje wîrê heta wîrê diçe li wê derê cezayê îsyan û qaçaxiya xwe dibîne ema ew neferê milê rastê ew ê nîzama eskeriyê dihebîne û sîlih û çantê xwe digire bi xwe re dibewtîne ji tu kesekî minnet nakişîne ji tu kesekî natirse bi qelb û wîcdanek rihet sefera xwe dewam dike heta digîje mehellê matlûba xwe li wê derê xelatekî münasîbê eskerek bi namûs wezîfeperwer qezenc dike ev jî evê ku milê rastê de dimeşe ew eskerê di milê rastê de li binê întizama eskeriyê de dimeşe ji tu kesî natirse çima çünkî sîliha wî heye bu wê sîlihê ji kesî natirse parsekiya kesî jî nake hewcî kesî jî nabe çima qelbê wî rihê wî rihet e çünkî wextê ku tî bive birçî bive ew çantê wî ku çend kîlogiraniya wî çantayî hebû li pişta wî ye navê tije team e nava wî çantayî tije xwarin e ew ê berê ew ê ku di milê çepê de meşya bû ne çantê wî hebû ne sîliha wî hebû ji her kesî ji her tiştî ditirsiya wextê ku tî û birçî jî dibû hewcî hinekî din dibû parsekiyê dikir evê ku di milê rastê de dimeşe sîliha wî heye çantê wî heye erê biçekî giraniya wê sîlihê wî çanteyê heye lêbelê qelb û rihê wî nake bi rihetiyeka xweş li wê rê de dimeşe nexwe ey nefsa minî serkeş temaşevanê ezîz vêga ev çîrok li vê derê qediya em ê dîsa weka her car em ê bixwînin ka ew merivê di çîrokê de ew ê ku di milê rastê de dimeşiya ew ê ku di milê çepê de dimeşiya ka kîjan însana temsîl dikin li vê dinya me li vê heyata me kîjan însana temsîl dikin ew çanta çi ye ew sîleh çi ye em ê wan teva înşallah li virê behsa wanê ka bikin ey nefsa minî serkeş ew her du rêwî yek jê însanê pêgirtiyê qanûnê xweda ye yek jê însanê asiyê tabeê nefs û hewa ye nexwe ew her du însan ew her du meriv her yekê hinek însana temsîl dikin ew ê ku di riya milê rastê de dimeşe ew kî temsîl dike wan însanê ku pêgirtiyê qanûnê xwedan e wan însana temsîl dike قوتکردنا ریا خودی لبن دوزنی ده لبن وی انتظامی ده دمشین حیاتا خو جیانا خود دمشینن اوی ملی چپی جی او مروی ملی چپی دمشیا او جی وان انسانی کو آسینه لقارشی خودی رادبن و تابع نفس و هوا خونه
شریعتا خود گوداری ناکن امر و نهی گوداری ناکن نفسا خو هوا خو گوداری کن او ریجی ریا حیاته کوج عالم روحاته دگوری درباست به دچ آخرته او سیلح و چانتجی عبادت و تقوایه تماشاوان عزیز اف درجی سا مهمه نخوا او سیلح و او چانتجی عبادت و تقوانه چما حضرت استاد سیلح و چانته و لوی چیروک ده کو درباست بن تمثیلا عبادت و تقوای کریه وان سیلح و چانته لورا عبادت چیه؟ عبادت غدا روح و قلب میه ویگا انسان بتنه نجوی بدنی عبارته انسان کو خوارن نخو چل پنجی روژی اچاب و اوننای ضعیفه هی کو بمرجی خوده نکه انسان رحوی ہے قلبی ہے اگر کو غدا وانکا جی عبادت نکه روح و قلبی خوشی برچی بهله خوده نکه هی کو روح و قلبی ویجی ببرن هاو کاربه جی امر و نهی خوده فهم بکه تماشاوانی عزیز منگو او چانتا جی تقوایه او سیلح جی تقوایه چانتا عبادت بو کو غدان نافده بون سیلح جی تقوایه چوا سیلح وی روی تشته بزرار دور دکر وی محافظه دکر تقوا لوی حیات چه دکه تقوا جی مجگونه هان دور دکه محافظت که شو معنی تقوای اوه کو مرد خوش گناها دور بکه نکه به ناوا گناها او مؤمن او مسلمان کو به تقوا به جی گناها دور به نکه به ناوا گناها او جی وقا خواه روح و قلب خواه جی تشته بزرار محافظه بکه عبادت اگر چی گرانی کوی ظاهر ہے تدی مگو او چانتا جی لوی چی رو که دبچه کی گرانی اوی چانتایی هبو لبله قلب و روح وی رویه کل ملی راست ده چو راحت بو عبادت چی گرچی گرانی کا عبادت ہے لبر چار لبله دمعنا وی ده دمعنا عبادت ده وسطا راحتی کی سویکی کی ہے کو نعی صالحتان لورا عابد دلمیجا خودت به کا چوا راحتی ہے یعنی انسانی کو مثلا لمیج بکه آنجی روژی بگیره آنجی هارا حجا خو بکه آنجی ذکرا تسبیحا بکشینه اف عبادتن چما لمیج روژه 5 فرض لمیج و دست لمیج ہے او انسانی کو روژی بگیره سالم ہے که برچید مینش بونا خوده عبادت تکه بچه که البرچاف گرانی کا عبادت ہے لیبل ام دبیجن دمانا عبادت ده راحتیه کا وصا سویکیه کا وصا ہے گناه تعریف و صالحتان چما لورا عابد دلمیجا خود دبه اشهد ان لا اله الا الله از شهادت کم گوش خوده پیشتر اله تونه یعنی ده و معنی جی خالق و رزاق هر اوه ضرار و منفعت دست ویده یعنی اوه کو هر تشتی دو خلقین خدای تعالی رزق هر کسی هر تشتی خدای تعالی دشینه ده او حکیمه تشتی عبس و بردای ناکه خدای تعالی حکیمه به حکمته خوی حکمته تشتی عبس و بردایشی ناکه هم رحیمه احسان و مرحمتاوی زیده و هادبه جبر باور دکه ده هر تشتی ده در خزینه رحمت دبینه به دعا و لاوکاری لیدخه هم هر تشتی ج امر رب خوره مساخر و بندست دبینه خداویش درگاه وی به توکل خود سپیره لبرگیدان هر مصیبتی کوسکه کی دبینه خواته ده ودشیره به دل خوش محفوظ دبینه تماشاوان عزیز انسانی که کو باوریا و ناکب خدای تعالی هبه کوزانه به ج خدای تعالی پیشتر جی خالق و رزاق تنه یعنی ضرر و منفعت جی دست خدای تعالی ده او انسان وقتی که مصیبت نخوشی نکچته ور سری ویجی صبر و تحمل به چما چونکی زانه که خدای تعالی حکیمه چته عبس و چته بردای ناکه اگر ام ویگا معنا و مصیبت هاتی سری خو فهم نکنجی لامزانن خدای تعالی حکیمه هر تشتی به حکمته انشالله رحیمه جی شفقت و مرحمته و جی عبده وی رصافه
تشتێک و عەودێوی ئێزرار ببینن ئێپێ نەخۆش ببن وان تیشتا ناکێ هەوقا شەفقەتاوی مەرحەمەتاوی ڕەحماوی ji عەودێوی را سافە نەخۆ ku ev musîbet ancî ev qeza ancî ev nexweşîn hatibe serê me ew însanê mümin ji xwe re wisa difikire ku hatibe serê me jî Xwedaya Teala hikmetekî li vê musîbetê de jî çêkiriye û gunî ümmetê rehm û kerema wî nakê jî safe nexwe em sabr û tehemmül bikin ê însanekî ku wisa bifikire temaşevanê ezîz ji tiştekî rahetsiz dibe an kêf nexweş dibe na çimkî zane ku Xwedaya Teala rehîm e kerîm e xaliq rezaq jê pêştir kes tune heta ku Xwedaya Teala nexwaze müsaade neke tu kes nikare zirarê bide me kes nikare rizqê me jî bide nexwe nehewcî em minneta kesî bikişînin nehewce ku em parsekiya kesî bikin em daîma ji Xwedayê xwe bixwazin belê îman û îbadet çawa kaniya xêr û bêran e wîsan kaniya cesaret û mêrxasiyê jî temaşevanê ezîz Hazreti Üstad li vir de tiştekî mezin dibêje yanî kaniya tamamê xêr û bêran tamamê tiştê baş îman e û îbadet e ew însanê ku îmana wî hebe baweriya wî bi Xweda hebe û îbadetê jî bike tiştê baş tev pê re hene lêbelê aynî wisan jî weka her tiştê baş û bi îman û îbadetê çêdibe cesaret û mêrxasî jî bi îman û bi îbadetê çêdibe ew însanê ku baweriya wî nakê bi Xwedê hebe ji tiştekî natirse dalaletî çawa kaniya hemû tiştên pîs û xirab e wisan kaniya tirsê ye jî yanî tirs ji kurtê ji küfrê tê evê Hazreti Üstad behs bike ka çawa tirs ji küfrê tê belê abîde qelbê wî tam münewwer evdekî ku qelbê wî tam ronahî bû be dema kura erdê bibe bomba û biteqe jî ev dinya me ku ve bomba û biteqe jî îhtimal heye wî netirsîne belkî dibe qudreta xarîqaya samedanî bi lezzet û bi heyret seyr û temaşa bike yani însanekî mümin însanekî ku evdîtiyê ji Xwedaya Teala re dike ev dinya bibe bomba û biteqe jî heye ku wî netirsîne wextê ku li wê birêne li wê teqandinê birêne li ber çavî wî nakê weka ku qudreta xarîqaya samedanî Xwedaya Teala tiştê wisa ecîb jî dixulqîne bi lezzet û bi heyret temaşa dike hema feylesofek fasiqê xwediyê qelbê tarî em ê bêjin ku feylesofekî fasiq e baweriyayî bi Xwedê tune qelbê wî nakê tarî ye eger çi münewwerul aqil be jî çi qas aqlê wî ronayî be jî çi qas biaqil be jî dema li esmana stêrkekî bi dûvik bibîne li erdê biricife û bitirse ew wextê ku li esmana stêrkekê bivîne çi dibe ji wî feylesofî ditirse çima çimkî baweriya wî bi Xwedê tune jêkirî her tişt bi serê xwe nizane ku benkê wê stêrkê jî di destê Xwedaya Teala de ku Xwedaya Teala müsaade neke ew stêrek nikare were li vê dinya me bikeve nikare were zirarê bide me ew feylesof bela baweriya wî nakê bi Xwedê tune wextê ku stêrkekê li asîmana bivîne stêrkeka bi dûvik li erdê ditirse diricife û bêje ew feylesof dibêje eceba vê stêrka serserî qey nabe li erda me keve û dikeve nava ewhama ji xelkê dipirse zamanekî li Emerîqa temaşevanê ezîz aynî ev tiştê ku Hazreti Üstad gotiye zamanekî li Emerîqa tiştekî wisa çêbiye ji stêrkekî wiha herkes jê tirsiyaye wextê şevê xelqê wan ji nav ciyê xwe reviyane belê însan di gel hewcê gelek tiştê bêdawî ne sermiyana wî di hukmê tineyiyê de temaşevanê ezîz însan hewqa ku muhtac e hewqa ku îhtiyacên wî hene lê sermiyana wî di hukmê tineyiyê de ye hem di gel mehkûmê musîbetên bêpaşî ne îqtidara wî di hukmê tunebûnê de ye weka ku daima sermiyan û îqtidara wî daîra sermiyan û îqtidara wî destê wî bigêje kê derê li wê derê ye lê belê daîra meqsûd û miradê wî û daîra derd û kulê wî
چاو و خیالا وی هارا حتا که داره حتا وی داره بشرك روحي وي اوقاس عاجز و ضعيف به اوقاس محتاج و فقير به توكل و توحيد و تسليم جيرا چقاس كارك مظن و برغومته و چقاس سعادتك و نيمتك بقيمته مرفك بتمامي كور نبو به دبينه فهمتك معلومة ريا بزرار للريا بزرار ولو جده احتمالا يك بجي ترجيح كرن حلبكي اف ريا ما ريا عبادته دقال ريكي بزرار جده احتمالا نهوي خزينة سعادتها أبدية ريا فسق وسفاحته حتى بإطرافة فاسقا دقال ريكي بفيده تمام فاسقان جي دبيجن ريا گناه ريا کا بفيده تفيده مجي نديتي او انسان کو گناه دكن حتى ايرو كسي سانه كريه کو مرفه کی گناه کار گوت والله لوان گناهته فيده كه او جي دبيجن ريا زراريه جده احتمالا نهوي لوي ريا گناهته جي جده احتمالا نه احتمال فلاكتو شقاوتا ابديه اف دعو دوزامه بديتنا تمام اهل اختصاص ومشاهده بدرجة اجماع وتواتر جي ثابته وباخبار اهل كشف وذوقه قطعيه تماشوان عزيز حاصل كلام وقع سعادة آخرته سعادة دار دنيجي يعني وقع سعادة آخرته سعادة في دنياجي بعبادة عبدية خديه نخوة لازم وحوجيه امجي شكر بكن جبو اسلام جبو ويره كره امجي دايما شكر بكن كو خدای تعالى ما مسلمان كريه وما خستيه في ريا عبادته وريا اسلامه وام دايما بيجن الحمد لله على الطاعة والتوفيق تماشوان عزيز اف برنامه مجي لفري خلاص بو قديا حتى برنامه قادن بمينن دناوا خير و خوشيه ده